Novi miton malenle do tabaski e insegbo khoyo duwe nungbo lobo e homena gbo men kalavio ten no idio tomeyo lengbo I huhu lobo fo insisa nungbo do tenda ho e yin idi tombe do we ma homen do koton fina fatona gbo men kalavisin kan me fi enewe de khledo benjele o segbo khoi e novi miton malenle ton yo no mando mene tentin kodo tonu seno ala singbe opo e khoi da ho lobo novi miton malenle no induru tobo enewe khledo benjele khoyo za gete Bo. Imam Muta Wakilu Bukari Malik en secrete malentene medin de we govoro agome kalavi agori sin ha me fene yo e ho etimedo e home sin azan ya zar da hode bo e non savo e bono flin tonu si se da ho e togbo o meton Abraham e donu Allah we nenui Allah Lo chobonu inawa hu segbo e kople lobo khode bo da khayelo ala ye novi malenu e do agbo me kalavi sin kan me finele bo eyin do eyin hoenunde lobo chono ina idu khoyo e to khode bo da khayelo ala we lobo imamu Malik Mutawakilu e we nonu e flin do poropo itonle do ho di do tome do menjele le to ezan e do taji bo ina savo e ne eyin segbo ton no ala no taji eyin bo yin khale tonu si se e do no ma witon de ji enewe de khledo edi no maw bo ehuzu no wala bo enomlo khoyo tegbe do aldel kebi sin khoyo wenu bono do khledo menjele emi sti tonu lobo di no maw bo so emi ni so wenu pitan bono da ho weyin bono nyo ala no kumene su titingbe en ehu segbo mon koton do asan eyeji yo leji nina da ho en bo no so khole maw do asan eyeji eno ze khole ala do asan eyeji wenu e ekolo fonsin kuwe gudo bo ekana so segbo mon koton so khole yo eno so khole kodo fonton po zoton po afoton po no ekoro tutan bi khuyiko do wenu ehule tolo chobono wona ko nkomeon e no ko idegbe meton welo chobo e no so come ne touche le sol Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa kafa lillahi enele bi hui gudo imamu lewa khode vive no tomiton na si hovo bo fifara na yi do aijaime e khode enele bi hui no bene tomiton lobo kale ya khode do to gan ya de yoyo emi so be igando asidi romia do wada iji etimero no gbo e khode no to gan ya de yoyo emi so di bono mao ne si ho zan aliyo khe de su titengbele do wan no to tome bono no debu ni ma do khesi ni yo Medema ka so khode lobo do fluna mi bodo khesi ni yo no boy e to do asi yoyo bona gbekando azo e kora yenu nimbo ka tenpon bono ba no eyan e bono khoyin ken no eyan bo ma so to bi ton so wale e khlak bondo menjele no vi mi to malen le do asan e yeji e do tabaski sin ko do e bo ise gbo ko malen le ton yo ye ple bo khode bo nombu bo bi okugbe mota kwa ala do kalavese kame bo ma use de iton do asa e yeji be khlek bondo menjele no kundi do iton da ho we no menjele e ni nombu bo savoye bo khode bo ta kwa ala be kaje do menjele eko sede emiton